The opposition called for a... Nezavisnih elektronskih medija iz Jugoslavije i partnerskih organizacija regiona Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. 24 sata nad Balkanom. ...24 sata nad Balkanom. Kad sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim. Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Mi smo mi banana republika. Srbijom neće upravljati tuđa ruka. Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek. Dosta o njemu i previše je dobio pažnje. A mogu da vam kažem Dnevnik da su manje više u pravu. Radija B2 92. Dobar dan, poštovani slušalci. Građani Beograda i Srbije ušli su u Skupštinu Jugoslavije, odakle su kroz prozor bacili slike Slobodana Miloševića. Iz zgrade Saveznog parlamenta i dalje kulja gust crni dim. Oko 16 sati iz pravca Kosovske ulice čulo se 4 pucnja i jedna eksplozija. Najavljeno je da će se u 17 sati, dakle u ovim trenucima, građanima bi trebalo da se obrati Vojislav Koštunica. Na našoj liniji trebalo bi da imamo Danijela Vukumirovića koji se nalazi na platovu ispred Saveznog parlamenta. Malo tačnije nalazim se na balkonu Skupštine grada gde je jedino preostalo ozvučenje, dakle i jedini mikrofon, odakle bi trebalo da govori Vojislav Koštunica. Ja sam trenutno sam na tom balkonu. Ono što mogu da vidim ispred sebe je dakle Skupština Jugoslavije koja gori na više mesta, jedan crni gusi dim već više od sat vremena nadvija se nad Beogradom. Pre toga bio je dim druge boje, sive boje, suzaci su letili na sve strane. Da podsjetimo kako je sve počelo. Dakle, ja ne mogu se setim koje je vreme bilo, mislim da je bilo oko 3:30, dok je govorio gospodin Vladan Batić, dok je sve bilo mirno, dok je govorio pred stotinama hiljada ljudi. Jedan mladić u crvenom duksu je došao i protršao kroz kordon policije, maknuo ka masti, policajci probao da ga skloni i tada je krenuo stampedo ljudi koji je došao do vrata Skupštine. Policija se povukla što u Skupštinu, što ostala u masi i što otišla okolo Skupštine. Nije bilo intervencije specijalnih snaga policije. Ono što je usledilo, narod je krenuo da ulazi u Skupštinu, onda je iz Skupštine krenuo da izlazi suzavac u velikim količinama. Svi su se nagutali suzavac, u narednih 15 minuta placa i Sekretariat Skupštine se potpuno očistio. Policija se povukla, Skupština je počela da gori. Iza Skupštine su zapaljeni autobusi, policijski, potom nekoliko marica i automobila. I od tada vlada pravi haos u centru Beograda. Još uvek je, koliko ja uspijem da vidim, dakle, Kneza Miloša, Pionirski park, predsjedništvo Srbije, srpskih vladara, Buleva Revolucije, kod pošte, placa ispred Savezne skupštine, ispred Nikole Pašića, to je sve puno ljudi. Masa se pomeša kako se stvari dešavaju. Bilo je nekoliko puta suzavaca koji su leteli iz raznih pravaca, pre svega, znači iz dela ispod Savezne skupštine, iz pravca policijske stanice Majke Evrostima, koja je, kako sam čuo, potpuno blokirana sa svih strana. I sam čuo da su još neke okolne policijske stanice blokirane od mase. Uglavnom su ljudi uspeli da se spase, dakle, od onog suzavca. Bilo je sigurno povređenih, mnogo ljudi je povraćalo, plakalo, jer je užasno jak suzavac bio, vaša plaka je bio među onima koji su, da tako kažem, nastradali, ali koliko znam nema nikakvih težih povreda ili je bar teško doći do tih informacija. Skupština u ovom trenutku još uvek gori na nekoliko mesta, narod je u Skupštini, kao što ste rekli u dajđestu našeg dnevnika. U jednom trenutku mladići su se popeli na drugi sprat i sa prozora pobacali nekoliko, izvinjavam se, slika uramljenih sa likom, da tako kažemo, bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Nekoliko puta, moram da kažem, bilo je pucnjave, dakle, iz vatrenog oružja, 4 hita čulo su se iz Kosovske ulice, jedna eksplozija čulo se iz Kosovske ulice, veoma jaka, ja ne znam šta je to bilo. Nešto kasnije, u nekoliko navrata sam video ljude koji su pucali u vazduh, dakle tu niko nije povređen, ali dakle iz naroda se pucalo u vazduh. Ljudi sada čekaju informacije, to je ono što najviše nedostaje ovde u centru Beograda, ljudi ne znaju šta se dešava po Beogradu, ne znaju šta se dešava po Srbiji i čekaju naravno lidere DOS-a. Upravo vidim kolonu
dakle ljudi koja ide, probija se kroz masu, ljudi viču Vojo, Vojo, pretpostavljam da je to Vojislav Koštunica koji će uskoro da dođe ovde na ovaj balkon na kome se ja sada nalazim i trebao bi da se obrati, dakle, građanima. Daniele, na trenutak ćemo se isključiti da vidimo šta se dešava pred zgradom RTS-a. Svetlana Lukić je tamo. Zgrada RTS-a gori. Prizemlje, odnosno prvi sprat Radio Televizije Srbije gori, to sam mogla da se uverim. Umeđu vremena jedan žuti paket, pretpostavljam da je to onaj isti koji se nalazi ispred Skupštine Jugoslavije, pokušao da uđe u zgradu Radio Televizije Srbije, međutim iz pravca televizije čuo se rafalna paljba. Znači to svakako nije bio suzavac nego rafalna paljba. Vozač bagera je podigao onu kašiku tako da se zaštitio od metaka i povukao se nazad. Umeđu vremenu veoma veliki broj ljudi je počeo da beži jer je bačen suzavac u okolnim ulicama, znači Lijega Rašarina, u Tapovski na dnu su velike policijske snage. Evo, trenutno se nalazim na takvoj poziciji da mogu da vidim dakle, da svim okolnim zgradama oko Skupštine Jugoslavije, oko policijske stanice Majke Jevrosime, na krovovima kuće su policajci koji bacaju suzavac. Umeđu vremenu je pokušan jedan juriš, tako da kažem, na zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova koja se nalazi u ulici Majke Jevrosime, ali znači ovaj deo ljudi koji se nalazi ispod Skupštine Jugoslavije praktično potpuno odsečen jer suzavaca je praktično nemoguće preći na drugu stranu. Svetlana, hvala ti na ovim informacijama. Evo, informacije koje smo dobili da su vojna borna kola viđena na pravcu od Slavije prema Terazijama. Vraćamo se ponovo pred Savezni parlament. Daniele? Ono što sad uspio da čujem je prvo, dakle, Petra Lukić sa informacijama, a drugo ono što vidim to su lideri demokratske opozicije Srbije koji prolazi kroz nas i idu ka Skupštini Beograda, da se i ja sada nalazim, koji su burno pozdravljeni. Vidim Dragoljuba Mićunovića, čini mi se da vidim Zorana Živkovića, gradonačelnika Niša, nisam siguran, moram da priznam, i tu su i ostali lideri opozicije. Čini mi se, čujem i nekakvu pucnjavu koja dolazi negde iz pravca, čini mi se RTS-a. Ja ne vidim policiju po zgradama, ono što vidim je narod koji se popio na krovove i gleda šta se dešava. Za borna kola isto ne mogu da kažem vojne jer ih još nisam video. Dragoljub Mićunović upravo ulazi sa jednim špalirom, tu su ljudi iz Nove demokratije neki, i oni ulaze sada u Skupštinu grada i Dragoljub Mićunović nosi jedan peškir u rukama. Vidim da dolaze još lidera demokratske opozicije Srbije, oni prolaze kroz masu ispred Savezne skupštine. Nekakva bežanija je sada tamo s leve strane iz pravca Kosovske ulice. Ljudi se povlače ka platovu ispred Savezne skupštine. Iz Savezne skupštine se glasački listići. Hiljade roze listića leti iz Savezne skupštine. I jedan veliki stampedo ljudi trči sada ka trgu Nikole Pašića. Gori, dakle su teren Savezne skupštine uveliko gori i listići su svuda u vazduhu pomišljeni sa crnim dimom. Ja verujem da su to glasački listići, ali ne mogu naravno da tvrdim jer su suviše daleko od mene da bih to mogu da potvrdim. Sada je bio jedan stampedo ljudi, dakle od vrata Savezne skupštine na levu stranu, ka trgu Nikole Pašića. Ljudi su sada stali. Nešto se dešava ovamo. Ću pokušati da vidim koliko mogu da vidim, dakle, sa balkona Skupštine grada. Gde je ovamo, ili od strane RTS-a? Zgrada RTS-a se ne vidi odavde, nažalost. Ja vidim jedan tim koji dolazi iz tog pravca, moguće da je to RTS, ali teško oceniti da li to Savezna skupština, taj desno krilo ili RTS. U svakom slučaju, jedan mladić se popeo na prozor Savezne skupštine i maši jugoslovenskom zastavom uz burno odobravanje prisutnih. Ovdje su još uvek ogromne količine ljudi, ljudi se ne hoće, verujem da su se oni koji ovog ne mogu fizički da izdrže, ljudi koji su povređeni da su otišli, ljudi koji su nagutali sudaca, vidio sam ljude s decom kako odlaze i žene, ali uglavnom su ostali muškarci i kažem, dosta je rastoborno, dakle, raspoložen ovaj narod ovde. Daniele, hvala ti, za trenutak ćemo se ponovo isključiti, jeste, ostaćemo na vezi, da čujemo sada i ostale bitne informacije. Direktor klinike Anlave Slobodan Ivanović rekao je našem radiju oko 16 sati da je u intervenciji policije koja je započela oko 15 časova i 30 minuta povređeno 9 osoba. Lekarska ekipa klinike Anlave ovdje ima poljsku bolnicu ispred doma sindikata. Za sada smo imali 8 teže povređenih koji su zvinuli na licu mesta, kao i 20 povređenih sa poslekotinama. Ono što je najvažnije, za sada nije bilo
nikakvih ustrelnih i prostrelnih rana nanešenih vatrenim oružjem, nego su to sve uglavnom povrede nanešene tupim oružjem. Koliko smo mi videli i kolegi iz gradske hitne pomoći vozili su povređene. Informacije koje su malo predali, nije tačno da su u pitanju vojna bojna kola, već specijalne policijske snage u njihovim vozilima. Dakle, oni su viđeni na relaciji od Slavije ka Terazijama. Recimo da Dnevnik Radio televizije Srbije u 17 časova nije počeo, a Radio Beograd u centralnoj informativnoj emisiji u 15 sati objavio je samo kratku vest da se u Beogradu održava miting Demokratske opozicije Srbije, na kojem prisustvuju, kako je rečeno, pristalice DOS-a iz više gradova iz unutrašnjosti. U izveštaju Radio Beograda navodi se da su pojedine ulice u centru grada blokirane prevrnutim kontejnerima i željezničarima. Patrijarh Srpski Pavle pozove građane da dođu na Svetosavski plato sutra, gde će se služiti molitvom za spas i pomirenje srpskog naroda. Obaveštavamo svu duhovnu decu Srpske pravoslavne crkve da ćemo u petak 6. oktobra u 17 sati na Svetosavskom platovu ispred crkve Svetog Save zajedno sa svim sveštenicima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke služiti molitvom za spas i pomirenje srpskog naroda. Navodi se u saopštenju informativne službe SPCA. Predstavnik Saveznog ustavnog suda Milutin Srdić izjavio je danas da se prema jučerašnjoj odluci Ustavnog suda izbori za predsjednika Jugoslavije ponavljaju. To znači da se ide iz početka, da je ta odluka poslednja i da se ne može promeniti. Posle ove odluke mora da se ide na nove izbore, znači prvi krug je poništen, rekao je Srdić za bugarsku redakciju Radija Slobodna Evropa. On je još rekao da izbori treba da se održe do isteka mandata sadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, a podsjetimo, mandat traje do jula 2001. godine. Demokratska opozicija Srbije ne priznaje odluku Saveznog ustavnog suda o poništavanju predsjedničkih izbora zato što je ona neustavna i nezakonita, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare potpredsjednik Građanskog saveza Srbije Dragor Hiber. Savezni ustavni sud po zakonu ne može da vodi spor pune jurisdikcije, odnosno da u potpunosti reši izborni spor i poništi izbore, već može samo da odlučuje po žalbi na odluku o odbijenom prigovoru Saveznoj izbornoj komisiji. Objasnije Hiber, precizirajući da sud može samo da poništi odluku o prigovoru i da da pravno tumačenje kako Savezna izborna komisija mora da odluči. Jer po zakonu, po članu 105, jasno je određeno šta Savezni ustavni sud rešava o žalbi protiv odluke Savezne izborne komisije, koja utvrđuje li ona zakonita ili nije. U članu 95-97 se isto tako precizno kaže da odluku o poništenju izbora donosi samo izborna komisija i da je pri tome dužna da zakaže novo glasanje najdosnije u roku od 15 dana, što također nije učinjeno. Igra je da se kupi vreme koje je potpuno neustavno i nezakonito. Ovo je mali ustavni državni udar koji izvrši Ustavni sud. Povodom jutrošnje odluke Saveznog ustavnog suda o poništenju, kako je rečeno, dela izbornog procesa za izbor predsjednika Jugoslavije i najave jednog od članova suda da to znači poništavanje predsjedničkih izbora, jedan od lidera DOS-a, Nebojša Čović, za B292 dao je sljedeći komentar. To je onako baš u Miloševićevom stilu, kada ne može da prizna da je pokrao i kada se uplaši i prepadne i pobegne u rupu, onda pokušava dodatno da manipuliše i sada je izmislio nov trik. On je izgubio na izborima i on više nije ništa, možda je predsjednik njegove partije, ako ta partija više i postoji. Prema tome on mora da ide. Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove podnela je predsjedniku Skupštine Srbije predlog o proglasu u vezi sa izborom za predsjednika Jugoslavije. U predlogu proglasa se navodi da voljom naroda izabrani poslanici Narodne skupštine izjavljuju da je dr. Vojislav Koštunica punovažno izabran za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i pozivaju sve nadležne državne organe, uključujući dosadašnjeg predsjednika Jugoslavije, da novom predsjedniku SRJ omogući da stupi na dužnost i preuzme sve ustavne obaveze. U ranim popodnevnim časovima nekoliko hiljada Beograđana predviđenih čelnicima G17+, prošetalo se od Trga Republike do Palate Pravde kako bi u Prvom opštinskom sudu predali krivične prijave protiv Slobodana Miloševića i članova Savezne izborne komisije. Posle predaje krivičnih prijava novinarima se obratio član upravnog odbora G17+, Slobodan Vučetić. Čućete snimak bivšeg sudije Okružnog suda Bože Prelevića, koji je rekao da je u okviru krivične prijave podnet još jedan predlog. Mi smo stavili u ovom predmetu predlog da se protiv